Yes, reka mbasuze cyane kandi nongere mbahe ikaze nizere ko umeze neza aho muherereye hose aya amasaha. Turi kuwa mbere tariki 31 Werurwe muri uyu mwaka 2025 n'amakuru birumvikana tuje kubagezaho. Turaza kwibanda mu bihugu by'ibiyaga bigari ariko amaso n'amerekezo n'imboni zacu turaza kwitsariya mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turaza kubabwira ko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo M23 kwijwi yagabweho ibitero by'inzoka, umugambi urapfuba. Turaza kurebera hamwe uko aba barwanyi ba M23 bahanganye n'ibi bitero by'inzoka muri ijwi. Hanyuma turaza kwerekeza muri teritwari ya Walikale. FARDC na Wazalendo bagabye igitero Kabutindi ariko kiza kubapfubana. Kabari igitero bagabye ku barwanyi ba Alliance Fleuve Congo M23 ikakuku, ariko ibintu ntago byaje kubahira. Turaza kandi kubabwira ko muri Sud Kivu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo abarundi bari hano muji wa Uvira bari mu mazi abira, bakaba bamaze kugotwa na bagenzi babo ba Special Forces. Turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye. Hanyuma turaza kandi kubabwira ko ababirigi inyuma y'uko ngo hari abagera kuri 4 bamanitse amaboko bagafatwa amatekwa n'abarwanyi b'umutwe wa M23, abandi bakaraswa, dore ko ngo magingo ya abamaze kuraswa bagera kuri 80 ndetse ngo imibare ikaba ishobora no kuba irenga. Abasigaye bamaze kwanga kongera kurwana n'abarwanyi b'umutwe wa M23. Turabirebera hamwe impamvu yatumye abagabo bifata mayunguyungu bakanga kongera kurwana. Byose turabyinjiramo. Ikaze rero muri aya makuru hano ku Ibendera TV. Murabyumva, amakuru ni menshi cyane, na makuru tuba tugomba kunyura mu bice bitandukanye cyane cyane birimo kuberamo imirwano hariya mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hanyuma wowe cyo usabwa no gukora like hano, hanyuma kandi niba utari wakora subscribe ubwo ni wo mwanya wo gukora subscribe ku Ibendera TV. Mugiye ukora subscribe wibuke no gukora kura ku kantu kameze nk'inzogera bakita notification sign, kugira ngo igihe tuzajya tuba twinjiye makuru hano ku Ibendera TV ujye uhita ubona aya makuru bitagutwaye umwanya cyangwa se ngo bigusabe ibindi byinshi. Reka rero nta gutwara umwanya, mu kanya gato yanze twinjira muri aya makuru ku buryo burambuye. Ikaze nanone muri aya makuru hano ku Ibendera TV. Nitwa na Kreti, bamwe banyita umutarama, abandi bakanyita umukajya mu by'iyi mirongo y'urugamba. Ubwo nawe uraza kugenda abana natwe ugende ubyiyumvira. Hanyuma rero ni munyemerere, ubwo nizere ko wamaze guterekaho like yawe. Rwose like ntago nzibona, ndabona like zitazamuka, kandi ubwo iyo zitazamuka uba urimo kunyereza kugira ngo ngugezeho aya makuru ku buryo burambuye. Ikindi kandi uterekeho na subscribe yawe niba utari warayiteretseho cyangwa niba byaragiye bikurengaho. Hanyuma kandi ubwo mukanya nizere ko uraza no kuba wamaze kwibuka gukora kuri ako kantu kameze nk'inzogera bakita notification sign. Hanyuma ni munyemerere aya makuru rero tuyinjiremo ku buryo burambuye. Na makuru tugiye kwinjiramo ku buryo burambuye tubabwira ko abarwanyi ba FDLR
FARDC na Wazalendo muri teritwari ya Walikale bagize gucya bagaba ibitero ku birindiro by'abarwanyi b'umutwe wa M23 ahitwa Ikaku, ariko ibintu ntabwo byaje kugenda neza nkuko bari babipanze, kuko ibintu byababanye bibi cyane. Ibitero aba FARDC na Wazalendo babigabye ahitwa cyangwa se mu bice biherereye Ikakuku, ni mu mudugudu uri mu birometero 6 uvuye muri Walikale centre ku muhanda werekeza Imubi, ni mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Ahangaha rero akaba ariho ibi bitero byagabwe. Abarwanyi ba FARDC bari kumwe na Wazalendo, ubundi bakabaye bari kumwe n'igisirikare cy'ingabo z'Ububirigi, ariko ndagira ngo nkubwire ko aba bagabo bakurikije ibyababayeho ku munsi w'ejo ndetse n'ibyabayeho mu rukerera, banze kongera kugira ibitero binjiramo, ndetse bamwe bakaba bamaze gufatwa amatekwa. Mukanya turabyinjiramo nabyo turabigarukaho, ariko ndagira ngo nkubwire ko amakuru aturuka mu baturage batuye muri iyi teritwari ya Walikale centre baravuga yuko ku mugoroba wo kuri iki cyumweru tariki 30 Werurwe muri uyu mwaka w'2025 aribwo abasirikare ba FARDC na Wazalendo ngo bagabye ibitero aha muri aka gace ka Walikale centre, ndetse ngo ibi bitero babigabye basanga abarwanyi b'umutwe wa M23 barabiteguye, kubera ko ngo bari bamaze kubona amakuru yuko isaha n'isaha ngo FARDC na Wazalendo bari mu myiteguro yo kubagabaho ibitero. Hanyuma rero ngo bahageze nta kindi cyabaye, barwanye. Imirwano yarambitswe hasi, isasu rivuza ubuhuha, ndetse ngo ni imirwano yafashe igihe kinini, kubera ko ngo baje guproronja bagera no ku buyobozi bwa teritwari ya Walikale centre barimo barwana. Ni imirwano rwose ngo yabaye miremire cyane, cyangwa se yatwaye igihe kinini cyane, kubera yuko ngo baproronje. Ngira ngo abadukurikiye ubwo tayari tuba twamaze kugenda tubakubita kuri drone zacu, tugenda tubereka uko kuri satellite biba byifashe. Abarwanyi ba FARDC cyangwa se FARDC iri kumwe na Wazalendo ngo baturutse aha haruguru hitwa Menga, baraza bararombereza baramanuka bagera ahangaha hitwa Nyamiyanda, barakomeza bamanuka ahangaha muri Mubanda cyangwa se muri Mubanda bitewe nuko ubivuga. Hanyuma ubundi ngo baraza baza kurasa ku biririro by'abarwanyi b'umutwe wa M23 biri ahangaha muri Walikale centre. Hanyuma ibintu rero birakomera, ngira ngo murabireba ahangaha neza neza umanukiye aha kuri rute, ni rute R529. urabona yuko ahangaha hari agashyamba. Aka gashyamba rero ngo niko karimo ibirindiro by'abarwanyi b'umutwe wa M23, hanyuma ibindi birindiro by'abarwanyi b'umutwe wa M23 aha muri aka gashyamba. Ngira ngo urabibona ko umanukiye ahangaha neza aha hasi n'agakombe, aka ahangaha gakikijwe n'ishyamba. Muri iri shyamba rero ngo niho ibirindiro by'abarwanyi b'umutwe wa M23 biherereye. Hanyuma rero aba FARDC na Wazalendo baje kubagabaho ibitero, bakaba baciye hehe, bamwe baturutse aha muri Mubanda, hanyuma ubundi baza bashaka kugaba ibitero ku barwanyi b'umutwe wa M23, batangira kurasa ku birindiro bya M23 biherereye muri aka gace. Ngira ngo abadukurikiye rwose mwicare hamwe muhame hamwe ibintu mbibasobanurire ku mirongo y'urugamba. Narababwiye ngo nta kintu kiba kigomba kugucika habe n'akana gatoya. Urabibona ahangaha no mugezi witwa Rowa cyangwa se Rowa bitewe nuko ubyumva cyane uko ubivuga.
ahangaha urabona ni ku nkombe, akakaba ari agashyamba gakikije uyu mugezi. Hanyuma hakuno nanone y'uyu mugezi urabona ko hari ishyamba riteye ubwoba, ishyamba rinini cyane. Hanyuma ahangaha ukaza ura muri uyu muhanda witwa R529. Hanyuma aha hose urabibona yuko ari ishyamba. Muri iri shyamba rero ngo niho habereye ikintu kiswe imirambararo n'imirambiko y'urugamba. Isasu rivuza ubuhuha, mwabantu mwe ndagira ngo mbabwire yuko isasu ryavujije ubuhuha. Hanyuma ngo abandi barwanyi ba FARDC na Wazalendo bari baciye ahangaha kuri route nationale nimero 3. Urabona umanukiye ahangaha muri aka gashyamba, ubwo byumvikana ko bamwe bambukiye hakuno y'uyu mugezi, abandi bagenda hakurya y'uyu mugezi, ubundi nabo baramanuka. Gahunda ngo yarukuza bakavanamo iki ibirindiro by'abarwanyi ba M23 biherereye ahangaha muri Warikare centre. Ariko abarwanyi b'umutwe wa M23 ku birindiro byabo biherereye ahangaha muri aka gashyamba mureba, kugira ngo abadukurikiye rwose mujye munabireba neza. Rimwe na rimwe abandi baba bavuga ngo ibyo tubabwira ngo ntago twabihagazeho, ngo ntaki ngira ngo murabyirebera bambi basobanurira 5 kuri 5. Hanyuma rero imirwano ngo iyaje ibera ahangaha hagati neza ahangaha muri aka gashyamba. Bamwe baherereye ahangaha, abandi baherereye aha hakuno, ubundi ngo imirwano ubwo byahise bisaba yuko abarwanyi ba M23 bakamusada ahangaha, dore ko ahangaha neza ureye iyo hôpital général de la référence Warikare. Ahangaha bahise bahasaba musada ku birindiro byarwanye umutwe wa M23 byari biherereye ahangaha. Bamanuka ahangaha muri aka kayira cyase muri uyu muhanda berekeza ahangaha kuri po cyase kuri Petit Po, no kuvuga iki iraro by'ya. Hanyuma ubundi bamwe bambukira ahangaha, ngira ngo ikiraro murakireba, badukurikiye murimo murabibona neza rwose. Dore ikiraro ngiki, bambukira ahangaha bajya sada haruguru ahangaha muri aka gashyamba haruguru ahangaha habereye ikintu bise urugamba, ikintu bise isibaniro. Narababwiye nti ugeze hano ku Ibendera TV ujye wizera ko wageze iwawe amakuru afatika kandi yizewe, kugira ngo rwose ibi bintu mugenda munabisobanukirwa neza. Urabona yuko neza drone imbere yanyu, neza imirongo y'urugamba tuba twayiteretse imbere yanyu neza 5 kuri 5. Murabona uyu mugezi rero, bamwe ngo barasiraga aha hakugiye y'uyu mugezi, abandi barasira hano hakuno y'uyu mugezi. Noneho abarwanyi b'umutwe wa M23 bakora icyo bise kuzenguruka. Bamwe banyura ahangaha baraza bazengurukira ahangaha, noneho abandi bari bamaze gusabwa nk'umusada bazamukira ahangaha baraza batakira ahangaha. Ubundi icyabaye niki, abarwanyi ba FARDC na Wazalendo byarangiye bayabangiye ingata basubira iyi ruguru. Abandi ngo harimo n'abagiye bagwa muri uyu mugezi. Rwose ibintu ntago byaje kugenda biba byiza kuri abarwanyi ba FARDC ndetse na Wazalendo. Ni bya bindi bavuga ngo urwishigishiye ararusoma. Ariko ndagira ngo nkubwire ko imibare ituruka ahangaha ku rugamba rwabereye ahangaha iravugwa ko aba FARDC na Wazalendo babarirwa muri 18 bose bamaze kugenda bagwa. Mirwano yabaye ku mugoroba w'iri joro ndetse ikongera no mu rukerera ndetse no mu masaha ya mbere ya saa 6 zo kuri uyu wa mbere tariki 31 Werurwe muri uyu mwaka w'2025. Akaba ari mirwano rero bivugwa yuko ngo yaguyemo abo ku ruhande rwa FARDC na Wazalendo abarirwa hagati ya 17 na 18 bose bamaze kwitaba Imana. Ngibyo rero uko biba byifashe ku mirongo y'imbere ku rugamba. Akaba ari mirwano yabereye ahangaha muri teritwari ya Warikare, nkuko amakuru aturuka ahangaha bivugwa yuko iyi situation cyangwa se iyi ntambara yateje ibibazo bikomeye cyane
aho ngo nyuma yuko iyi mirwano yasakiranyije inyeshyamba za Wazalendo n'igisirikare cya FARDC ngo harasiwe abo ku ruhande rwa FARDC na Wazalendo benshi cyane, nubwo imibare ya finale cyangwa se nyayo itari yajya hagaragara, ariko ababarirwa hagati ya 17 na 18 ngo bamaze kwitaba Imana baguye muri iyi mirwano yabereye ahangaha muri Warikare centre. Iyi situation kandi ngo yateje impagarara zikomeye mu baturage basanzwe bari muri ibi bice, dore ko n'ubundi ngo hasanzwe hari umutekano mukeya. Abaturage rero bakaba ngo bamaze kugenda abagira ubwoba n'impagarara zitandukanye nyuma y'uko ngo ahabereye imirwano ikomeye cyane. Hanyuma rero ni munyemerere nyuma yo kuva muri teritwari ya Warikare twerekeze ku Babirigi reka tuze mu kanya twerekeze ku Babirigi, hanyuma ubundi tumanukire rimwe twerekeza muri Uvira, hanyuma ubundi twikoze no kwijwi turebe neza ukuntu abarwanya umutwe wa 23 bitwaye mu bitero bagabweho n'inzoka. Turaza kumenya ababigabye ndetse turebe nuko abarwanya umutwe wa 23 bitwaye muri ibi bitero by'inzoka bagabweho. Yesi kaze nanone wowe udukurikiye hano ku Ibendera TV, nkwibutsa gukora like ntago nzibona zizamuka rwose, ndashaka muzikora zikazamuka ubundi nkazibona. Hanyuma kandi mbibutsa no gukora subscribe hano ku Ibendera TV niba utarayikoze cyane, niba waracikanwe terekaho subscribe yawe, kandi wibuke no gukora kuri ako kantu kameze nk'inzogera. Ubwo mbaye ngushimiye kandi nizere ko bikora n'urukundo nta kibazo n'ikintu kimwe kirimo. Hanyuma rero ni munyemerere twerekeze muri Sud Kivu, muri uyu mujyi wa Uvira. Mu mujyi wa Uvira abasirikare b'u Burundi baherereye mu mujyi wa Uvira magingo aya abari mu mazi abira bose bamaze kugotwa na bagenzi babo ba Special Forces. Akaba ari amakuru akomeye cyane. Nababwiye ko ku munsi w'ejo umukoroneri wo ku gisirikare cy'u Burundi ari kumwe n'abandi basirikare b'u Burundi bagera kuri 6 baguye muri ambushi bakitaba Imana. No mukoroneri witwa Adolphe Maniragaba, uyu akaba yamaze kwitaba Imana ari kumwe n'abandi basirikare bagera kuri 6, bamwe mu bitabye Imana hamwe n'uyu mukoroneri harimo abamucungiraga umutekano, ariko hari n'abandi bari bafatanyije muri uru rugamba rwo kurwana kugira ngo uyu mujyi wa Uvira ngo nkuko babihawe n'itegeko ya President Neva w'u Burundi ngo ntago bagomba kwemera na gato ko uyu mujyi wa Uvira ufatwa cyangwa ubohozwa n'abarwanyi b'umutwe wa 23. Hanyuma rero abarundi bakaba bakomeje kuba nyiramudakubitwa cyangwa se nyiramwizirikaho. Uko kwizirika kandi akaba ari nako gukomeje gutuma bagenda bapfa umunsi ku munsi cyangwa se umusubirizo. Nyuma yuko abarwanya umutwe wa 23 batanze ibwiriza ku barundi bababwira yuko bakwiriye kumanika amaboko ubundi bagahambira utwabo bakava ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bagataha iwabo mu gihugu cy'u Burundi, hari ngo bamwe muri aba basirikare bamaze kugenda abafata icyemezo cyo gutaha. Ibi rero ngo bimaze kugaragara ko hari abasirikare b'u Burundi barimo kugenda bakwepa urugamba, hamaze kugenda hafatwa icyemezo gikomeye cyane. President Neva w'u Burundi yamaze kuderega cyangwa se kohereza batayo ya Special Forces, yamaze koherezwa mu mujyi wa Uvira. Icyo bashinzwe niki? Ntago abangaba bashinzwe kurwana, nubwo ngo
bahawe itegeko ry'uko bashobora kurwana mu gihe bibaye ngombwa, ariko itegeko bahawe nyamukuru ngo nukuza kugota no kugenzura ndetse no gukontorora discipline y'abasirikare b'u Burundi baherereye aha mu mujyi wa Uvira. Nukuvuga ngo umusirikare aho araye bagomba kuhamenya, umusirikare aho azindukiye bagomba kuhamenya, ndetse ngo bahawe ibwiriza yuko uramuka yongeye kongera kuba yahirahira acika cyangwa kwepa urugamba ahungira mu gihugu cy'u Burundi cyangwa ahungira mu bindi bice, ngo bagomba guhita bamurasa bakamuvanaho burundu. Bahawe itegeko yuko rwose ngo umusirikare w'u Burundi wongera kugerageza gukwepa urugamba bahite bamurangiza, ubundi ibindi bikazaburanwa nyuma. Aba rero bakaba bamaze kugutwa, nukuvuga ngo aba special forces bamaze koherezwa nibo bacunze umutekano w'abasirikare b'u Burundi aho baherereye hose, cyane cyane muri uyu mujyi wa Uvira. Nibo basabwa uruhushya, nibo bagomba kumenyeshwa niba hari umusirikare usohotse, impamvu asohotse naho agiye. Hanyuma rero byagaragara yuko uyu musirikare agerageje gutoroka cyangwa se gucika, ibimubaho namwe murabyumva, n'ibyago gusa. Aba basirikare ba special forces bakaba bamaze koherezwa igitaraganya nyuma yuko ngo byari bimaze kugaragara yuko abasirikare b'u Burundi barimo kugenda bahunge cyangwa se bivana ku rugamba ku bwinshi. Aba rero bakaba bamaze gushyirirwaho ingamba zikomeye cyane. Perezida Neva yohereza abasirikare ngo yarababwiye ngo uzagerageza ashaka kongera guhunga gatabandi ku rugamba uwo muzamurase, ibindi bizasobanurwa nyuma. Akaba rero ari ibintu byafashe intera ikomeye cyane, aho abasirikare b'igihugu cy'u Burundi bakomeje kurwana rwose umuhenerezo, ariko nyamara bakaba banakomeje no gupfa umuhenerezo umunsi ku munsi. Ngibyo rero ibituruka mu mujyi wa Uvira magingo aya ngaya amakuru abarimo kuvugwa muri aya masaha. Nyuma rero twihuse, ni munyemerere tunyaruke twihute kubera ko amasaha abarimo kugenda twirukankana, kandi birumvikana namwe umwanya wanyu uba ari amafaranga, nta bintu byo gukina ku gihe cyo muri iyi minsi. Hanyuma ni munyemerere twerekeze hehe? Twerekeze ariko ababirigi ntago nabavuzeho, nyamara navuze ko ari bongiye kwerekezaho rwose, ariko ababirigi ntago nigeze mbavugaho. Reka twihuse tunyarukire kuri iyi nkuru ivuga ko ababirigi bamaze kwanga kongera kurwana n'abarwanyi b'umutwe wa 23. Aba babirigi bamaze gufata iki cyemezo nabaherereye muri teritwari ya Warikare, bakaba rero bamaze gufata icyemezo cy'uko batongera kurwana na barwanyi b'umutwe wa 23. Akaba ndetse ni ikimenyimenyi FARDC na Wazalendo uyu munsi bakaba abagabye ibitero ku birindiro byarwanya umutwe wa 23, ariko ababirigi bakaba bifashe mu maboko baravuga bati ibyo twabonye ku munsi w'ejo ntago bitwemerera kongera kujya ku rugamba. Hanyuma rero ni munyemerere mbanyuriremo makeya ku kintu cyatumye ababirigi basa naho bakangarana ibyo kongera kurwana n'umutwe wa 23, bakaba ababaye nk'abagiramo icyoba ndetse bakaba abifashe mapfubye. Ku munsi w'ejo abarwanyi b'umutwe wa 23 bagize gucya besitara tekinike ituma drone iyo ari yo yose ihaguruka bayireba, aho yerekeza bayireba, ndetse kandi ngo kuyirasa ubwo bikaba byoroshye cyane mu gihe yahaguruka bayireba, aho yerekeza bahareba. Ku munsi w'ejo rero ngo drone zarahanuwe ku bwinshi, ndetse ngo zagabweho ibitero abarwanyi b'umutwe wa 23 barazitwika ku bwinshi. Ikindi kandi abarwanyi b'umutwe wa 23 ngo ejo bageze gukiye bapurika ya tekinike na tekinoloji yabo yo gukangarana cyangwa se guhungabanya network connection ikavaho, ubundi umwanzi wabo cyangwa se uri contrepartie yabo bahanganye ku rugamba agashiduka bamugezeho.
ikindi kandi ngo bateze ambushi ku munsi w'ejo abasirikare yaba abafaridese yaba wazarendo, ariko aba wazarendo n'abafaridese bo ngo bamaze kubimenya ngo iyo bari gukora ku cyombo cyabo bakabona ntago gikora cyahindutse hitafari bagakurura neti wakabakumva rezo wapi zanze, ngo bamaze kubimenyera kubera yuko M23 ngo yagiye ibaha isomo mu bice bitandukanye. Ubundi ngo iyo habaye iki kibazo bahita bayabangira ingata bagakizwa n'amaguru. Hanyuma rero ibyabaye ku munsi w'ejo aba Babirigi bo ntago bigeze babimenyera, ntago bari babizi, ntago bari babisanzwe babimenyereye. Hanyuma rero iyi tekinike abarwanya umutwe wa M23 barayapuritse. Ubundi aba Babirigi bo rwose bashiduka batipe intare za Sarambwe babagezemo. Hanyuma ubundi baravuga bati nta n'impamvu yo gupfusha ubusa amasasu yacu, bapurika operasiyo ya Gashoka. Iyo operasiyo ya Gashoka rwose ngo yarapuritswe cyane, ahasigaye Ababirigi nabo bashiduka barimo kuyabangira ingata. Umubirigi akinagira rwose, abantu rwose bahoze barimo bagenda bavuga bati ibi bintu byari bisekeje kubona umubirigi akinagira, kubona umubirigi asiga imbunda kiruka, abandi bagafatwa amatekwa, abandi bakagenda abafatwa abunyago. Ni ibintu bikomeye cyane. Amakuru aravuga yuko magingo yanga yabagera kuri 4 bamanitse amaboko ku munsi w'ejo hagana ku mugoroba, hanyuma abagafatwa amatekwa n'abarwanya umutwe wa M23. Hanyuma ariko kandi ku rundi ruhande ngo abandi bakaba kuri 80 ndetse ngo bashobora no kuba barenga bamaze kugenda ngo bitaba Imana, bamaze kwitaba Imana rwose muri yambushi y'abarwanya umutwe wa M23. Hanyuma ibi rero byabaye nk'isomo rikomeye cyane, cyangwa se byabaye nk'agasopo cyangwa se romarike iteye ubwoba yo kwihaniza aba basirikare b'Ububirigi. Magingo yangaya rero ngo bakaba banze kurwana, ngo banze kongera kurwana n'abarwanya umutwe wa M23, ndetse yemwe ngo n'abarimo kugenda berekeza cyangwa se babwirwa kuba basubira ku rugamba ngo ubwoba ni bwose bahabutse, bamaze guhabuka rwose kubera isomo abarwanya umutwe wa M23 babahaye ku munsi w'ejo ku cyumweru tariki 30 Werurwe muri uyu mwaka w'2025. Hanyuma rero ni munyemerere twihuse mwabantu mwe ko iminota irimo kugenda insiga, ariko ni munyemerere mbinyuremo twihuta, ubundi mbabwire ko aha kwijwi ku munsi w'ejo ngo hagize gutya ngo barwanya umutwe wa M23 bagabwaho ibitero n'inzoka. N'umugamba ariko ngo waje gupfa abarwanya umutwe wa M23 ngo bakaba barabyitwayemo neza. Inzoka kabutindi kabuhariwe ngo abapfumu niba nabita abapfumu nabita abarozi, ariko ni bamwe mwita abavuzi ba gihanga. Ubwo ubundi muri terime nyayo mumenyereye ushobora kubita abarozi, ariko hari abandi babita abapfumu, ni bamwe bita resorcerie mu rurimi rw'iyo hanze. Hanyuma rero abangaba ngo bitabazwa n'igisirikare cya FARDC, barababwira batari ko mujye mutubwira ngo mufite ubuhanga, ngo muzi gukora ibijyanye n'amarozi n'ibiki byose, bati rero ni mudufashe rwose. Abarwanya umutwe wa M23 bigaruriye aka gace ka Ijwi cyangwa se iki kirwa cya Ijwi, rwose mudufashe tubagabeho ibitero inzoka tuzohereze, ubundi zibagiye zibamare, ubundi aka gace twongere tukigarurire. Hanyuma rero ngo bamaze gukora iyi application cyangwa se bamaze kwapurika iyi operasiyo, abarwanya umutwe wa M23 n'abakomando n'aba special forces, byanze bikunze umusirikare buriya n'ikindi ngo ukwiriye kumenya nuko ngo muri iriya myenda y'abasirikare haba harimo imiti igomba kwirukana inzoka uko yaza imeze kose. Buriya ngo muri iriya myenda y'abasirikare haba harimo imiti
ituma ahantu umusirikare uwo ari we wese ari yaba aryamye. Murabizi ko hari igihe umusirikare ashobora kugwa agacuho agahagarara cyangwa se akaba yakwegama ku giti, mu rwego rwo kugira ngo rero hatagira inzoka ihirahira imumenyera cyangwa se imwegera. Buriya muri iriya myenda yabo ngo haba harimo imiti igomba kwirukana inzoka n'ibindi ibikoko byose kugira ngo bitahirahira abishaka kumenyera aba bakomando. Aba batipe bo mu mutwe wa M23 rero izi nzoka ngo zagizwe gutya ziroherezwa, duziko ngo ari ugushumurizwa, ariko ngo zikageraho abatipe abatarama b'umutwe wa M23 bari ngo nta nubwo zigeze zihagera rwose, ngo ntago zigeze zihagera, usibye ko harimo n'abavuga yuko rwose ngo izi nzoka ahubwo ngo nubundi niyo bahirahira begera aho abarwanyi b'umutwe wa M23 bari bari kuzica rwose bakazirangiza. Hanyuma rero ngo ibi byarangiye uyu mugambi nawo upfubye, inzoka bohereje nta wamenye iyo zarengeye, kubera yuko ngo nta nubwo zigeze zigira gute zigera aho abarwanyi b'umutwe wa M23 bari baherereye mu birindiro byabo. Hari bamwe bavuga rwose ko abapfumu ibyo bakoze bishobora ngo kuba byarabapfubanye ku munota wa nyuma, ariko ngo bageze gutya baravuga bati rwose abafaridese n'abazarendo baramanuka bati bapfumu bakomeye cyane twizera kandi twubaha muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ni mudufashe rwose dukoreshe tekinike yaba y'inzoka ubundi twirukankane bari barwanye umutwe wa M23. Ariko harandi makuru avuga yuko rwose uyu mugambi ngo uwabapfubanye kubera yuko izi nzoka niba ngo barazohereje zigahera hehe, niba ngo zararigitiye hehe ntumbaza, ariko ngo rwose uyu mugambi waje gupfuba kubera yuko izi nzoka ngo barwanye umutwe wa M23 nta nigeze ihirahira ibegera, yewe ngo nta nimwe bigeze barabukwa. Ntumbaze ngo zari zingahe, ntumbaze ngo zoherejwe ari zingahe, ariko biravugwa yuko ngo ari umugambi wapfubye, ariko akaba ari umugambi ngo wari wateguwe n'abarwanyi b'umutwe wa Zarendo ndetse na FARDC, nkuko bigenda bitangazwa ku bitangazamakuru bitandukanye, yaba kuri Okapi ndetse n'ibindi bitangazamakuru binyuranye byo ku ruhande rwa FARDC na Wazarendo. Ngibyo rero umugambi w'inzoka cyangwa se w'igitero ku barwanyi b'umutwe wa M23 ukaba ari umugambi w'abapfubanye, dore yuko abarwanyi b'umutwe wa M23 magingo aya aribo bakigenzura cyangwa se bagicunga karwa kijwi cyangwa se iki kirwa kijwi. Ubwo ibindi rero byo ku ruhande rwa FARDC na Wazarendo ntubimbaze ngayo ngo koreka. Rero mbashimire cyane mwe mubana natwe umunsi ku munsi, 5 kuri 5. Arabakomeje kugenda batubwira batariko ni mutubarize cyane mudukurikiranire ibyo bijyanye n'inzoka twumvishe ngo uzoherejwe ku barwanya ba M23 baherereye kuri iki kirwa kijwi. Ese bimeze gute? Ese zaba zarabariye? Ese zaba zarabirukanye bagahunga bakava kuri iki kirwa kijwi kikaba acyongeye gusubira mu maboko ya FARDC na Wazarendo? Ndagira ngo rero nkubwire ko magingo yangaya iki kirwa cya Ijwi n'ubundi kiracyari mu maboko y'abarwanyi b'umutwe wa M23. Iby'inzoka n'ibindi byose ntubimbaze gusa ngo ni igitero cyateguwe, ariko aho cyarengeye, aho izo nzoka zarengeye ntuhambaze. Hari n'abavuga yuko ngo zishobora kuba zaratewe imiti bikarangira izishizemo zitari zagera iyo zijya. Hari n'abavuga yuko ngo byaba ari umupango wapanzwe ariko ntushyirwe mu bikorwa. Ngibyo ntumbaze gusa ngo ni igitero cyari cyapanzwe n'umugambi wari wapanzwe. Hanyuma rero ni munyemerere mbashimire mwese mudukurikira hano ku Ibendera TV, makuru atandukanye tubategurira tukanabagezaho. Birumvikana wowe icyo tugusaba niki
nugutera agatebe mbere na mbere ukatega amatwi kuri aya makuru tubategurira tukanabagezaho. Igitekerezo cyawe, ibyo wumva unyuzwe nabyo, ibyo wumva twakosora ukakitambutsa, hanyuma kandi ugakora like, uterekaho like yawe rwose 5 kuri 5 ngenda nyibona, ubundi like zikazamuka nanjye nkabaha aya makuru courage ari zose. Hanyuma kandi mu gihe utibutse cyangwa byakurenzeho utari wakora subscribe, uyu niwo mwanya wawe kugira ngo uterekeho subscribe yawe, bundi mu gihe urambikaho subscribe yawe wibuke no gukora kuri ako kantu kameze nk'inzogera. Hanyuma ndimva nifuza ko rwose uyu munsi subscribe nshyashya zigera muri 200 ngomba kuza kuzibona rwose. Aya makuru tuyarangize cyangwa se tuyasoze mwamaze kugenda muterekaho rwose like 200 ndetse na subscribe nshyashya. Abantu batakoze subscribe barenga 200 mbabona rwose. Hanyuma ibyo bintu nubikora uraba uri umugabo cyane Kwibendera TV. Hanyuma rero ni munyemerere tugane ku musozo, ubwo turaza kugenda dusubira amakuru atandukanye mu bihe bitandukanye n'abanyamakuru batandukanye hano Kwibendera TV tuba twarabyiyemeje kubagezaho amakuru. Ndabashimiye rero umukomeze kugubwa neza, mugire ibihe byiza, Imana ikomeze kubarinda. Nizere ko musoza uku kwezi kwa 3 mu mahoro, kandi mbifurije no gutangira ukwezi kwa 4 mahoro, tariki ya mbere ku munsi w'ejo nabwo nzabasange muri bazima.